nije imao u vidu, čujte me dobro, nije imao u vidu ko su i što su crnogorski Bošnjaci. Crnogorski Bošnjaci su oni koji su vaskrsnuli ispod zvjerske kame Pavla Đurišića. Crnogorski Bošnjaci su oni koji, dok je građanske Crne Gore i nas, njenih branitelja, nikad više neće ući u voz iz koga se živ ne izlazi. Crnogorski Bošnjaci su oni iz čijih je suza zajedno sa našim nikao cvijet Srebrenice. Crnogorski Bošnjaci su oni čije je veliko referendumsko da za vas da poručilo ne mračnoj velikosrpskoj ideologiji krvi i tla. Crnogorski Bošnjaci su oni koji su sa Crnogorcima i svim njenim građanima bili jataci kad je bila muka i kad se negiralo i potiralo sve crnogorsko i sve građansko. Crnogorski Bošnjak je napisao najvrednije knjige o stradanju crnogorskog naroda, obznanio 1000 stranica skrivane crnogorske istorije. Crnogorski Bošnjaci su oni koji nijesu zaslužili da danas bošnjačko ime pominjemo u kontekstu služenja Andreji Mandiću, četničkom vojvodi, slavitelju Draže Mihajlovića i Pavla Đurišića, branitelju Radovana Karadžića i Ratka Mladića, negatoru genocida u Srebrenici, kao jasne poruke odnosa prema svim Bošnjacima, gdje god se oni nalazili, od Bosne i Hercegovine preko Crne Gore do Luksemburga. Crnogorski Bošnjaci su za nas, građani Crne Gore, njena vrijednost i dar. Za one kojima bošnjačka stranka ulazi u vlast, oni su Turci i bule, čije je kukanje za njih pjevanje. U rukama njihovih heroja za Bošnjake nož i žica, a u našim lastavica, kao što su diljem Crne Gore domovi Bošnjaka i muslimana, za nas okupljalište i zborište. Ja danas od poteza bošnjačke stranke branim bošnjački narod, građane Crne Gore, nas i sebe, koja sam nametnula na sebe velikosrpske hajkače braneći od te pošasti koja ne prolazi od 1995. godine, majke Srebrenice. I kad bi bošnjačka stranka 100 puta ušla u vladu s onima koji njihovu vjeru nazivaju lažnom, ja bih i dalje branila one i ono što je Crnoj Gori vratilo državno dostojanstvo i građansku pristojnost. Iz Crne Gore i Crnom Gorom, građanskom i multietničkom, branila se i Bosna i Hercegovina i Kosovo. Svaka od velikosrpskog nacionalizma ugrožena država, a sad je vrijeme da se brani Crna Gora. Od Vučićeve vlade i od nacionalističkog čudovišta koje se nadvilo nad njom. Ova utvara od vlade, čiji premijer nije udostojio ovaj parlament po 100. put da dođe i da ovdje sjedi ispred nas i da sluša ono što imamo da kažemo o njemu, ovo strašilo sa 30 pipaka, nacional-populistička neman, ovo sve i svašta koje Crnu Goru vodi u ništa, ova melez vlada, nastala po automatizmu, nadrealnim napadima panike za očuvanje fotelje Milojka Spajića, koga zamišljam kako sjedi za stolom i zivka koga stigne da bude ministar u njegovoj vladi, žrtvujući ljude oko sebe, posebno one koji su valjano radili svoj posao, jer sve je ništavo pri njegovoj fotelji koja je divovska i koja je pokorila cijelu Crnu Goru. Ova, dakle, vlada jeste istorijska. Jeste, jer se jedna takva birala i nakon Podgoričke skupštine. Ova, dakle, vlada jeste pomiriteljska, jer je pomirila podržavaoce koljača i njihove žrtve, sve u cilju gaženja građanske Crne Gore. Gospođo Kuč, imate još minut. Hvala vam. I privodite kraj. Upravo sam htjela da kažem šta je ova vlada i da vas pomenem. Ova vlada je posijelo Andrije Mandića, anticrnogorska omča oko vrata građanske Crne Gore. Davite je danas. Mislite da ćete je udaviti, ali nećete. Tako mi Hrista i tako mi Allaha. Kunem vam se nad Biblijom i nad Kur'anom. Nećete. 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 Ja kad se zakunem, ne lažem nakon toga. Ja kad se zakunem, vjerujem u svece koje se kunem i u svete knjige nad kojima se zaklinjem. Ali meni, kao pripadnici građanske i sekularne Crne Gore, jedna je svetinja, a to je Crna Gora. Odbranit ćemo je od ove pošasti koju spremate, jer nećete nas izolovati i nećete simulirati da smo sami, jer mi smo sa svim onim